tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Daddy. Hello, Carla anak. Kumusta kayo ni Lola dito Pilipinas? Nakagatang ka din ni Lola Mitiagas na? Wan, Daddy. Nakagatangan. Nasayat nga raw, anak ko. Okay? Kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy. Ay, wan gayam. Ada kumakayat ko akid dawan kada kayo. Anya na ita, anak ko. Ibagam lang. Itad mi ka ni mamem, no anya na ita. Kayat ko kumatibaro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahil talaga yam, anak ko. Malala, inton bigat. Agi pa wita kiti kwarta. William, tay kap-kap na ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy. Yes, makagatang ako ni tibaro a cellphone ko. Itay pala dito yung parke. Ang awan pa lang ni Carla. Wan nga rod, friend. Nagpayagmot. Ay, natitikasursuron ko nga ramidan. Ti agur-ura iti mabayag. Ay na, sumangpet tulad ay babae tayo sa gunot ko. Nagbayag? Ay, agur-ura yung dagiti gagayam tayo ija beach. Urayon tabiit. Sigurado nga asidagdag tiyan. Ay na, pasensya kayon ha. Naladawak. Ay, sa dino kami tinapnapanam. Pasensya kayon at talaga. Napan ko nga inala di pawit ni Daddy a kwarta. Isuting gatang ko iti day tibaro a cellphone ko. Oh, kita Ay, wow! Wow! Ay, na nagpintas matanday ta cellphone mo? Tay nanginaday ta Ay, sana all. Daan nga minan di sigo da cellphone ko. Isa di mawatak ka ni Daddy iti gatang ko. Nagpintas matdaytan, friend. Ninginaan a cellphone. Siya kumamot ti gatangan ni nanang. Ala, mapantayo nga rodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo ije beach. Pala ka talaga iti day ta cellphone mo, friend. Nginginaan. Ay, padasak man mat nga ibaga kan ni Papa inton umawag kanya. Ay, sigurado nga igatangan na kaday jay, friend. Sabala ko Amumat, stricto ni Papa. Umapalak at talaga kada kayo adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Wan gapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaan nga ipay kada kayo. Ha? Ngam siya. Mano atawanan day ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklat ta. Gaputa dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend. Maigatangan na kadayjay. Saan pa siguro nga ita, Kasano ko maigatangan na. Kat manulaang ti sweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak day ta. Nasaya at hadakan anak ko. Nakaluto ako niti pangrabyanta. Idi sumtabag mong tamanganta. Oh, apay akas to tilangam anak. Nanang, ang mga numabalin nga igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, Daan, kan lalakaan ang cellphone. Di yu pa'y magatang amin na kayat ko. Kwa anak. Ay, pasensya kan. Amumet nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga minti daduma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yun ti bagayo tunggal adda kayat ko apagatang kada kayo. Dita kayo man lang. Ay, Lina! Mabiit lang! Lina! Apay, ano ti kayat mo ang cellphone, anak ko? Kayat ko, tayo datatak na anak agat amansanas, Papa. Tayo kasla iti cellphone ni Carla gayem ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Naging namatan?
Ay nga mala, di ka madanagan anak ko. Kasaritak ni mamam tayo so tagipawit iti kwarta ng gatang mo, ha? Ay na, thank you, Papa. Kamodyanan na, masukatanan ti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man na anak ko. Tinapateg, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Yes, Papa. Di ka madanagan. Kita ang ti cellphone ko, friend. Ay na, nakaragragsa ka. Gaputa nagatang kung dahil ti cellphone, akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalak at talaga. Syaklaen ti kastoy ti cellphone. Lalakaen, kendaan, ngam saan lata masukatan. Ibangam ngamin iti inam. Agpakaasi ka ken kuana. Ay na, friend, oray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan iti kas na cellphone. Gaputa umanay laeng nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo? Itid ko lang kan ti sigod na cellphone ko. Ha? Talaga? Yes! Itid ko kan ka. Awan mat sa bali apang teda. Ay na, agyaman nak, friend. Thank you at talaga. Ne, nangalaam iti dayta cellphone, anak. Saan mo ta dayta di cellphone mo? Awan bibiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yon damagan pa. Imbaglakid din tadapay gayem ko anasyan kanyak. Iso nga impadawat na daytoy. Gaputaam muna adi nakabailan nga igatangan. Ha? No nagadal kayo kumangamin itinasaya at idi. Dinatalgad ko matitrabaho yu ita. Saan kat ababaunan? Manipod ubi nga. Aging gaita. Babaunan kay lata. Anya? Kitain nyo man dagiti dadakkel dagiti gagayem ko. Pasig da amin nga da ijay abroad. Iso amay itid da amin ti kayat ti anak da. Ngam da kayo. Ultimo baro akawas ko. Di dak maigatangan. Lina, anak. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom kanyak Imbag pa'y dagiti gagayem ko. Amin akayat da. Ited adagos tinaganak da. Ngam da kayo. Pulos. Ay, pasensya ka na, anak ko. At di ka madanagan. Padasig ti umutang iti amok. Tauray ikarok tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, itad ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagbagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda. Makauma. Anyamutan da ito inluto yung asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote. Makauma. Ay na, pasensya ka na, anak ko. Pasensya, pasensya. Kanayon latan nakasta. Inurnong ko nga minti sweldo. Iti kalabas, anak ko. Ha? Addo ti kwarta. Sapay ko mataumdas day tangay gatang mo iti cellphone na kayat mo, anak ko. Oh, adamot gayam kwartayo. Mala, jakon ituloy ti mangan. Iduling nyo latan. Innakon. Ay na, amoy friend. Nakaragrag sa kak ita. Ha? Taapay, friend? Ngamin, nakagatangak mo tin iti cellphone ko. Ha? Atoy Kagat-gatang ko la itay. Wow! Uy, nakagatang ka mo tan iti kasta cellphone, friend. Kunak mo noon ti kwarta ni nanang mo, Ay na, kat inurnong na ti sweldo na, friend. Kan imutang pa iti boss na. Iso anagatang konda itoy. Talaga lang, ha? Ay, kat agpapada tayo na, friend. Nakagat aman sanas, titatak dagiti cellphone tayo. Nanang, kwartayo man. Ay, awang kwartak alina. Di kay pa nagsweldo aya. Awan masweldo. Tadyak pa'y na ikaro di utang ko iti bus ko. Ay na, sumapul kayo ngamin iti sabali apang gadan nyo Panawan yun day at trabaho yo. Tanagbasit mati sweldo yo ijay. Ay na, sana mabalin. Tada pa'y utang ko iti amo kanak ko. Anyamatan. Sabi gumatang ako maitibadok.
Naimbag pa'y dagiti gagayom ko. Ta nagpipintas kan branded amin na kawasda. Ngam siyak, puro daan. Takasano, pasig awagwag tigat-gatangin nyo abado. Ay, agan anos ka kadi anak ko. Naimbag tulan umakalpas kay ti panagadal mo. Tauray gatangam to amin na kayat mo. Inton addan na talgad apang gadam. Kaanon to pa'y ngay day ta? Ay, jak pa'y ma-enjoy matiki na teenager ko. Tanagalasmat dagiti kawas ko. Ne, apay dagita abag. Papanamli na. Inak agsapul iti pagtrabahuak nanang. Anya, katkasanon nga ti panagadal mo anak ko. Ay na, maudin day ta adal-adal. Agtrabaho akpay, tapno maadda anak iti kwarta. Agadalak to, no adon kwarta. Ay saan? Agadal ka tay karigatan ka pagadalan Lina. Nagkarit kayo amang ibaga iti kasta. Ngam di yumat nga rod kabailan nga ipaay amin akasapulak. Minor di edad ka pa'y laang anak ko. Anya ko matrabaho ti Sir Cam. Ay nananang, nalakaapik yan titawan. Basta, adda sirkak at trabaho. Katdakkel ka no ti sweldok ijay. Yag mo man dagita abag. Di ka pumanaw. Pangasim ko manak ko. Ay! Di yuman agawan dagita bag ko. Gita kayon. Bye-bye andak. Tadakkel akon. Kabailakon ti manggad iti pagbiag ko. Lina! Agsubli ka anak ko! Anya trabaho ti Sir Cam Lina. Club ka numat. Kung nagigayam ko iti Facebook. Ha? Ala? Anya trabaho mi jay ngay? Para serve ka no iti arak kan pulutan dagiti customer. Kat pinalubusan na kaninanang mo? Saan? Ngam impilit ko. Basol na matlang nga. Tadi na mat maitad amin nakasapulak. Ala, saan ko maakasta, friend? Di mo tangtangsitan di inam. Ha? Tapno amom, friend. Apapalan ka. Ha? Apay mat. Anya ko mati apalan nyo kanya. Ata kadwam ti inam. Ha? Saan nakas kada kami kan ni Ricky? Maminsan la iti 2 taon ang makita mi tinaganak mi. Gaputa dadakit nga ron iti abroad. Syakit di anti umapal kada kayo. Gaputa maitad na amin akayat nyo. Nagasat ka, friend. Uray sana maitid ti inam ti amin na kayat mo. Ngam kadwam iti inal daw. Mariknam ti panangipatagnakan ka. Ngam da kami ngay. Iso nga iti itad da amin na kayat mi. Tawan dakat nga rod iti sidong mi. Ha? Dumalatan no makadwam dagiti dadakkel mo. Tano adda parikot mo. Adda pangibagaam. Ngam da kami. Awan. Sa anak ngamin amap na kiti telepono lang nga pagsaritaan mi kadagiti dadakkel ko. Carla? Iso adi mo ko mapagsasawan ti inam. No di na maitad amin akayat mo. Gaputan na balbalur ti presensya na. Ngam dagiti na materialan abanag. Kinapudno na friend. Nabayagan akailiw ko da mamakan papak. Tamani po dubingak. Awan da iti danak. Niyayak tinadakkalak. Nga oray kayat ko kumamad nga ko panida. Nga madaday ti adayo. Puno may tanda amin nakasapulak. Nga adalat na kurang friend. Kasapulak ti presensyada. Nga anyan. Mas napatpatag kadakwada ti trabaho na ngam siyak nga anak da. Nututuusan, adon ti urnong da. Mabalinda ko man ti agawin, tapno makadanadakmat nga anak da. Iso nga isang sangit ko latan tinakaro nga iliw ko kadakwada. Tamok mat kiti apara ti masakbayak ti pampanunutan dalina. Iso asika, gundawayam ti kanta ti inami ti puder mo, friend. Saan nga itinayin materyalan na ba nagtipang ifokusa mi ti atensyon mo? Tanapat-patag nga dayo ti inam ngam dagita abanag. Agawin akon. Takayat ko ang makasarita ti inak. Husto amin nga imbaga ti gayam ko. Arumbang lang ay patag ko ti inak.
Nangronak at nakasingsing patunay kanya. Masya naklakot nga rodan iti inak. Gapo iti kinatangsit ko kan ko na. Balot! Balot! Inanang di kaya. Nanang! Aglaklako kayo iti balot. Ay, wan, anak ko. Ay na, agyaman nagtanag subli ka. Ay, kaangangkat ko launa iti lakok. Aglako aktap no dara sa makaurno nga kiti kwarta. Tapno maitad ko amin akayat mo kat di na kun panawan. Nanang! Ah, Pagawaninda ko mo. ah, Sorry, no tinangtangsitan kayo iti kalabas. Patpatgan kayo, nanang. ay, Lina, anak ko. Yakon pumanaw. Katagadala ka na imbag. Kat ilakok ti ginatang yu a cellphone ko. Tapno adda pagbayad yu iti utang yu. Kan tulungan kayo ngagtrabaho no awan klase. Masyanak ngamin kada kayo. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo yu para kanyak nga anak yu. Ipatpatag kayo, nanay. Ko, ipatpatag ka mo. Di mo pabasulan ti inam no naipasngay ka anak kurapay. Imbes at ang sitam, tulungam kitdi kan ipatag mo tapno nasaya at to ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.